sia bintu itu ma biren lante atuto temo lante melambi lampasakaki kaleta lantaran mesa pingkarangan karena la mesa balok ia metu patu simbuang ia betul itu natola terserakan langan tot mampata dinupa na ia tontong rondong ki ta masake mbogo ite yan nate dor jomito lamaleki may komita para patunduan taman sembayan lalu sangan ambek nanak na penong sallo amin lante melambi ot totemo upuang tontong ki puri ki pangke sanami belana tontong mi papayan lako kami masoronasan tu patunduan mi mempayan lante melambi totemo sirampung kani lante inan mi bete lampogo itu misa pengkarangan ya motu lamale nalai tujuan misa pengkarangan sitete na jona parumpuran bat kakang rapuk na indene batu tomatuan ki ya motu batu sibuang kira nono puang mi tonton sesolangkan ni tepangandora tau mi itu dipakai nikmati orang labini mate tersangan na puang tipongisu tutua sema perintah si soal kamu na pinam sarlo totemo setonton selakona amin pasangan ambek na pinam sarlo amin.
Ini siya ang panunubay na ito. Yes, pelari main. Pelari tulang main to. Tabalang tarik piniti. Tama orang tayo di Paolo na sa balin na nila para po do. Para to na. Kung kami pa, yun na ba si Tos Papleno to. May ito yung mga to, no? Tara. Namo. Lambar ito rin kayo na luro. Lambar ito dito. Lambar akin na bibilig. Ah, ito. Pagdadak ko yung tama na kumatar eh. Gustahan buwan. Wala mo, Fran. Dara pa niyo. Aku pa ito. Talok lumina. Kamu apa nih? Kayak turun jauh itu. Kamar kok. Yang mampu. Alam mereka apa tuh mana? Apa? Ini kopian. Oke, baik. Oh. Fallo só vai, mi giolo?
Ya mana lupa nama di Paloko. Iko kita babaripi penangkat ta pelatu patunggon lang untuk mampata ta sambayang kan sangan nambe nanak na penamsarlo amin tontong kipudi tipangket sangami dan allo katuan kiyo puang bila na tontong kirasakan tu pakamasami lako kami masuranasan labi perkalante matang allo totemo kisa ading tu parondongmi usi solong kanin karang ite pengkarangan bisa kikaran yang mutujona una lapatu simbuang dino pa upuang niate may pengkarangan niate larang porandana situru dalam papoream yo puang sia nangana tangaki masuranasan tontong pemimpinkan di kesehatan melo puang kama bukuan baru ang kibisa tontong lan soyan ite pengkarangan niate fung matosung pumamasa tanding talinga ite pangandoki o puang tu kiparampo mati olong labi ini mati terasangan na puang kipung Yesu tujuh sia maparenta sora karena penamsalo tote mo sia tontong sia lakona amin lasangan nambe nanak na penamsalo amin. Siap. Bisa. Oh iya, kalau udah dona ditarik tukar stok dan merolo. Napas yang dilopi dah satu lalu terus. Hello, up. Pokoknya yang bagian tuh. Oh, tidak kau nanti. Bore, tampak kan? Pertama pasti. Kilometer jalan. Ya, ini tuh. Terus sama karakan nah. Benar, masalah teh. Dan apa yang terjadi? Apa ngerah? Katu seleng nah.
komangis itu. Kita ada picture. Bitin na pula. Hindi. Kamu mengkali bumi tanah nama leh. Ah, balik. Angkami. Tara mo tumba Tara. Dako pa. Bisa dikebahasa tuh, susu bahasa dikali bawa kan tuh. Iya tuh di palang bahasa tam. Gantian lah. Maju. Ikut na kami. Hindi kami. Bulan. Sakit pa. Napalapungan do. Tay, bien, kuha tunya kita sakit. Sana bien, kuha tu kita ku sakit. Karena ni mama mangina. Kenapa ni bu? Alam na. Orek bi. Oh, tayo yun. Dapat patira si Tasim na yan na ano na siya.
Sudah.